kuene si sangin inin sarun bang upama ti pikir-pikir te atau tali-tali te gak ni ala ikue lanta importanti atau ni sisika pagtimukan sumabua bang upama yang itate atau timbang te si kinabaya Allah subhanahu wa ta'ala yene na buwa-buwa magpapanjari sikite magpapanjari si saganap alam yene kini kamanan sahap-hap waktu sahap-hap paling kesamian yene pagtimuk-timukan yene hatinya pagtipun-tipunan sabat nen nata yung panghote sallallahu alaihi wasallam inakahan kita wene si hadis ni Muhammad Liya ini akanin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'unun ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrallahi wa 'alimun aw muta'allim. Atinin pangakaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sikite supaya hatinin tahati wete bang inete tamanan may importanti atau tamanan fisika atau tamanan hatinin yene pakai doan ke kalapian si ini hinang ke si ini kabayan ke atau ini ne pait kesamian lain usaan ke ikut dibati atau kalangan itu. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam dunia ini paine pinaglaanatan ini mau dikalanatan ini tanggung Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pinaglaanatan mo ni dunyahin. Ini sebabnya. Tahati wete sebab kadahulakan sino pinapanjari sebab kekahinan mo pinapanjari sebab kita ni mga manusia kita ni hindi hati kekahinan tidak tumawa kekahinan ti dumay kinabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya sa iyan pinaglaanatan bangat kay tuga inungan malainkan ng Allah subhanahu wa ta'ala dan kitantunin kita tulamod kita amban ng pinaglaanatan lamod kita amban hatinya pinastilan sumagua niya kay malainkan niya inungan kita Allah subhanahu wa ta'ala supaya pangatian sila ingatan atau pangatian sila hatinya niya upayin tahilat-hilat niya upayin pag-init-initante supaya hatinya gaya kita indole atau gaya kita hatinya lepasan asia-asia itu dan buat panjang. Terus di hadis lain bisa nih itu masalah ini bahkan dunia hatinya tadi sapu. Pinaglaanatan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia ini pinaglaanatan do sa buhay ng isinin kay kahan yang paningin ng manusia. Buhay pinaglaanatan. Buhay sa butelay فإن آية الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Pasaplat pa Allah subhanahu wa ta'ala in kalarakanin, kadaudanaanin, hatinin kaladdayahanin tu dalam dunia itu. Bima kasabat aydin nas. Sababan kan katahinang may manusia. Sababan laku palangay may manusia. Yudikahum ba'da alladhi amilu supaya hatinin insyele pinasulayan ni Allah subhanahu wa ta'ala, tinestingan ni Allah subhanahu wa ta'ala kuat amban pagkahinangan di yegay ng hati. Paghinang di yeme kinasilan pinagkalanatan ni Allah subhanahu wa ta'ala. La'allahum yarji'un. Supaya rupain si walik mulit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alhasil na ang sining tahakite bangway pinaglanatan ng Allah subhanahu wa ta'ala ilinyahin bangway pinaglanatan ng Allah subhanahu wa ta'ala manusia ini malingkan itu kita si teluto hangkan kui bayak nagbut na itu si teluto kalau rupain kita hapinin ngapat kalau rupain kita magnet-net kwe ne ini me painte samyan kwe kakahinang me siye me mahatulay kwe kakahinang siye me hapinin mangandak maginang hatlay atau memigis mga inang maatlay atau pakalis ini. Ina telu minalaikan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dikinasya ng Allah subhanahu wa ta'ala dunyahin di sini ang bandin do manusia yan pa ini zikrullah yan hatinya pagsabot to Allah subhanahu wa ta'ala pagsabot to Allah subhanahu wa ta'ala ng buwan yang yan pakarajaan hininang we di atau pinaniya we bisangin ingin
yun kam atas magsandal karu, ga ni tapikil we di we niya hinang sumo, ga ni tapikil we di hati we, yun kam agen ne paluang matabing hawa karubin, we ni kam painte samyan, tek kasi paghinangan, gay ni takayabi, gay ni takoyebi, gay ni tamuobi barandi, sumagua in taamas, pa ininapat yung sabat nin la isiin hatinin panggayon doon asya Allah subhanahu wa ta'ala. Ga kami magsambahayang, ga kam hatinin in mukwase, ga kam magsakas, ga kam magpitra, para hatya kami hatinin kaamlay, patimuk, paubo, pakale, patipun, tiyo si may pagtimuk-timukan, may kaguruhan, tiyo si pagtimuk-timukan, pagpanyaan may mga nasihat, pagpanyaan may bulansang, atawa may himungan, doon ni kami alipasi Allah subhanahu wa ta'ala. Yehep itu subay hatinin pinagbesetan nito. Yehep inin tamanan hap, ga kita itu niya ka maksud te, we kita lay ngammal ni hatinin, ngammal we nukpu, atau we hatinin pasudud, atau we parupu, ini lai amalan ganta hilang ke maghadul sadar, atau ini kesatid lai, puri hadja kita pakale, walaupun ini nilai dinisawa ni ulama atau ni makahafi ko ni ulama ni kalistane hatinin ni sika tuan hatinin dusalian sini pasalan bangsa inge pagpahap si dambuak kung tinayon pasalan bangsa inge dusenen bangsa ngalimutan ng buak kung tinayon lain itu si hatinin yalin ni Asya Allah subhanahu wa ta'ala sika isa sika due au alim bang payaman tadi kamanama manusia kamanaman hatinin sino nilu magbisa sino nilu hatinin ine bisare ine hatinin kabayaan de bisa sumagua bang kita tiene patimukan ten patipunan ten yene mesie hatinin ne ulama teyu ne hatinin ne kaguruhan teyu nakahan kita bang ine mabenalin supaya tahatite supaya kita gay lembo dem kaawam atau ngawinan kita amban jele hatinin kalindeman kajahilan tujukaran tahan ilmu yene itu hatinin dan buah amban sababan pengasean Allah subhanahu wa ta'ala si kita bisa keselamatan Allah subhanahu wa ta'ala sikadua sikatelu muta'allim yene hatinin mabaya ngahati mabaya tau mabaya pakale bang ine daakan Allah subhanahu wa ta'ala supaya tagibekne mabaya katauhannya bang ine pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala supaya tanggaw-taannya bang ine pamigasan Allah subhanahu wa ta'ala supaya kalian yene iyan ga niya lain dapat bang utama kyo paniya amban dambua amban telu dambua pa iti samyan amban kasabut ke telulay paniya kyo hatinin pilni magsabut atau si pagsabutan sa Allah subhanahu wa ta'ala amban ni nasihat seminar atau lecture ini nga ikalapihan pag-agama bu kyo patimok si may kaulamaan te bu inkao ya siga ni kyo kanyaan nulay ulama pag nihit ni kyo lain ito siyan hatinin si tamanan we hatinin tamanan hap kao bisa ni sini pinaglaangatan tulad at ingato kao ni kalamot lain sini pinaglaangatan menjadi warak tumahala lain maksud ng modu sumagua ye maksud ng modu hangkan hadya kasabut ko siya hangkan hadya kuhumali si hadislay supaya pa ini ngaluha pangatianten magsahaya pikilanten kumelak kita si karantaan ilmu hatinen tumaikot kita amban hatinen kalindeman kadaudanaan atau kadaulakaan we tagya ito naging hinangko katauhan te panghatihin bang sakit ka niya bakas sakalit magpain makazumo we rupinain mamangan da takalene pa yung rasuro pa yung nabua pa yung tihatinin isa bang ine dene panghati pa yung alim te pa yung nabua alim isa hikmah ban hikam al itnan la yashfa'at fadibu ilmi mufadibu mal tuwer sa pain ne hatinin gema isohin bisan ne esso kemon hatinin malulu bisan tehine hatinin seban ni sewe hatinin agen ne kajuruan ni sewe ine ki we ine hatinin lu pinaharap sisie sumagua tuwer gema kadinin pain palik yeni hatinin magtutut ilmu watali bumalin ukene hatinin magpiha alta duwe iyo hatinin gay malugiin duwe iyo gay hatinin may suhi ito ni at ayat kabayaan ko binisayin yang ganta so minang kumungguin
sumahua ga minang kumodu pegi baya ku hatinen maasek sikite atau mengencourage maluha pamikil atau makinlah painte samian pamayam supaya ngarantain pamandang tujuh agamaten supaya magkahaget in pangantante panghati Allah subhanahu wa ta'ala wa ini parman ni kusi Nabi Yahya ya Yahya khudil kitaba bikuwa okay pa ina Allah subhanahu wa ta'ala kusi Yahya daun kengkemanun hatinen in ilmu Allah subhanahu wa ta'ala in da'akan Allah subhanahu wa ta'ala in ipag-iman tujuh Allah subhanahu wa ta'ala pahaget sige iyan subay pinahagetten subay kiningkimanten subay pinabasagten menjadi kabayaan kum yang song dimisa sige yun hedja dua tasabut dendehin luan hedja ine gaan hedja niya agen ine lu tapik bahengkan kay dende sumagua kay kahan si negative perception pamayam tinde hingga pihak positive perception. Sumagua na si waktu ini urungan te kam upama supaya ngaluka isapin hatinen pikilanten di bang ini te karantaan atau bang ini tersebut agama te Islamin kasalan ni karendehan. Kalau isap kita matai me amian saukat ni anda nabi we ieli hatinen sigurau ni kahapan sigurau ni makasih surga. Kau isap tengan na amian pegi saukat nelanin jawaka na kau na iyan diretso pa rin narka atau diretso rin laknat Allah subhanahu wa ta'ala siniksa dukadam. Ga iyan hatinin la isi iyan tarettat. Wain Allah subhanahu wa ta'ala si parman ni mahamudliya a'udbillah min syaitanir rajim. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فإن الله سبحانه وتعالى sinabot Allah subhanahu wa ta'ala uinupama supaya hatinin katauhan wete bang ina upamahan me siya magparat saya bang ina upamahan me siya pananagka. Fa'in Allah subhanahu wa ta'ala sinabot Allah subhanahu wa ta'ala hatinin upama siya hatinin pananagga amban pa ito samyan ni karindihan. Lilladina kafaru siya pananagga iyan pangupama Allah subhanahu wa ta'ala. Imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Yani hatinin anda Nabi Allah Nuh duk anda Nabi Allah Lut alaihi wassalam. Naan si ini sinabot Allah subhanahu wa ta'ala pamabintang si kita ni kuitu. Si kita manusia, si kita mahadjana, si kita umat Islam. Ini pamabintang Allah subhanahu wa ta'ala kita bang hatinin kan natin saukat ni anda nabi wa isiyale hatinin jalim kasanjangan niga. Bang saukat ni anda ustad wa isiyale hatinin jalim paliharan Allah ta'ala dumai. Bang saukat ni hatinin drabe tamban Makkah me hatinin kailahan wa isiyale lapas ni. Ga. Kalau kita nganna we painte hatinen pege kawe lanun ustad pege kawe lanun apa ulama pege kawe lanun hatinen gradu tamban dem ka atau gradu tamban iji atau gradu timban we painte hatinen kawe dem paliharan ke atau lapas ni ke omban hatinen siksa Allah subhanahu wa ta'ala ga. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ku si Fatimah, ya Fatimah bint Muhammad. Ya Fatimah bint Muhammadin salini min malillahi ma atani fa inni la ugni anki yawm al-qiyamati shay'a. Wa fa inni Fatimah anak Muhammad ma kuna ke fa inni hatinin amban ata Allah subhanahu wa ta'ala pangurung ni aku ini ne bakas pinangurung Allah subhanahu wa ta'ala tu si aku si dunya amban ni pangata atau man ni pagdaya ma kuna ke fa inni la ugni anki shay'an yawm al-qiyamah. Sebab benar-benar in aku pa ini, yai ku pa ini makatabang sika o bisan ini paabot sila kiamat iyan anak nabi. Menjadi. Amban may damikian leng, amban hatinin lai si iyan pahati wete, katauhan wete, bangsa inggi hatinin, iyan me kahayan karindehan. Sari du hatinin kanyaan ni kailahan de, me nabi atawa inete, katauhan du sabwete, bang sa ingge kahalan ni karendehan yene baiti hatinen bakas sinabot Allah subhanahu wa ta'ala pamabintang si kita. Kanyaan
Kaniaan painte samian anda Nabi Allah Nuh, anda Nabi Allah Lut, khinianat. Kasabut si tafsir Tabari, khinianat wede kailahan din da si magparasaya bupain kanian din. Nabi ne, siya mismo panuhutan managain, siya mismo mga kakaiban kailahan din. Nadaki ti hatinin mayam atau mandangan upama me niya takitete me ulama ubus me kandahan din lu, jay hatu dak yaste, we saukat ni anda ulama sa ini. We saukat ni anda ulama hatu, we saukat ni anda me alim samian pangadatan ningga. Sumagwa na ang siinin subay pagtimbang-timbang. Pagtuloy si timbangan sidang kepak sinabot. Palus tereo ayat lepa ng Allah subhanahu wa ta'ala. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغن عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Pagpuas ang banian, pagkagado siya numot si may kailahan ni upay nabi na pinaturo ni Allah subhanahu wa ta'ala si may kaumande, siya mismo may kandahan nga mapasulutin. Ini. Kanyaan din pagpuas ang banian, kila dukulan nara madakilin pa Allah subhanahu wa ta'ala paasik ni kamnar ka pasalta sini atau patuhut atau palamut sini yene ni siya ni amo pasik narka waliyadu billah. Iyan pamayamanten pamandanganten ang kanda kite niya saukat ni hatinen anda may aagay makahati atau anda may nabi atau anda sinepe we samya anting jeren dakite mayam si ini sumagua payamante ye yang inatet asal mismo hinang alay bang inatet asal mismo ye hatinen tahina wa ini kabibegan ini pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala. Usap inurungan Allah subhanahu wa ta'ala tuh sidang kepak isab sinabut wa ini. Wa daraba Allahu matalan lilladina amanu imra'ata fir'aun. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وإن الله سبحانه وتعالى sinabot isabi Allah subhanahu wa ta'ala si Mesiya magparatsaya. Inupama isab si Mesiya magparatsaya may karendehan pa ini hati ni isab sine. Sinabot Allah subhanahu wa ta'ala tu si itu darwa Allah matalan ladina amanu si Mesiya magparatsaya imra'ata Fir'aun. Anda Fir'aun dan buat niya mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan sangat langkew, mengaku Tuhan selangkew-langkew, sumagua anda nenda pa ipatuhod siya sabab intiilay magparasaya tudo Allah subhanahu wa ta'ala ng buwa-buwa. Na pagpayam na sinin, pagpayam sa amyan ng kahawanin tuo si ito, ini subay pinagkompeten, ini hatin ng komparison nila lai, hatin antara duwe lai, yene may anda kaandahan nabi, kaandahan atamanan pananagga. Ini nandua hatinin anda Nabi Allah Fir'aun la'natullah alayhi fa inni id qalat rabbi ibni 'indaka baytan fil jannah. Si waktu yang nandua fa inni ya Allah patenggihanun kuluma dalam surga tegi katauhan ini in Fir'aun la'natullah alayhi hatinin pananaga ngakun tewe iya Tuhan sangat langkyo Tuhan ngakun tewe iya hatinin sangat langkyo pa ito samyam yene magbaya-baya duk hatin magpapandan sa upay gak niya ay hatin ng palawalat gak niya katapan. Wa Maryam na Imran allati ahsanat farjaha. Demikian katauhan bi dahil mo pagkitampan panambus to yan. Katauhan bi Asia niya anda Fir'aun si waktu pinapate Fir'aun dumain pamapatayin ko pamapatay itu dinasta-basta ilalas ni hatin duk ampat pura iningketan si tangannya karuwe-ruwe ampat pura dupai tesamian si betis ne duwe pinagsape pinaubas kurai magkampat tiju bune hatinin siplak hatinin polong-polong petut Asia mian pagmate iyan tuju Allah subhanahu wa ta'ala tegge katauhan niwe ne bang ini pangadanji Allah subhanahu wa ta'ala bang ini tinagami Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo tabot sa iyo kiamat upay niya lay anda iya tamang salangkyo-langkyo pananagga anda ya hatinin tamanang iya ni ngakun we iya Tuhan pagtaabot matay siklak barang ng jatug kampat-ampat maghatinin pa iyan te tuju Allah subhanahu wa ta'ala pahamad parita lang upay sa inikahalan niya. Wa Maryam na Imran allati ahsanat farjaha
Si kedua ro isat sinabut Allah Subhanahu wa taala yan hatinen Maryam ibnat Imran anak Imran alaihi salam si waktu ya hatinen ruang fitnah pege pina tek kalau Allah Subhanahu wa taala pinagua ang bani Nabi Allah Isa sigani samane bune ya hatinen pinitnan pinain magzina bune pinitnahan pinain magparetteng bune pinitnahan dukinang gato ini ini hadja akane sabab wasiat Allah Subhanahu wa taala si iya paine mag-akap yo si manusia iyo gay ko hatin ni ako muase ko tenuelew gay ko mo manusia bisan sini magbisa dalam tenuelew pagtao ti hatinen samian ne pegesong ne nganak patala ne berlahat ne ini hatinen sinangnen ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasyan mansia. Ya Allah painne bang ne pain ku painne hatinen bang ne si painne mate ne ku waktu ini ku itu painne gay ne ku painne wa elu wa kuntu nasyan mansia dukanian kun painne hatinen ga ne niya maka isibaku pakalupa ne ku gay ne ku painne tersabut-sabut iyan hawa katareunen iyan hawa hatinen tegasik pamarat sayanen upay pinitlahan te pagtao hatinen mate ini derecho ini paite samian la derecho Allah Subhanahu wa taala ku itu isab payamante sa situation natin ne kuito sa sabab saya ne pasapot durungan sa upama na ga ne kita hatinen kahunitan mayam ga ne kita kahunitan hatinen mandang atau ngeddo upama sintuan ng ban sine rende sumahua mamarahin ni sinabot ni Allah Subhanahu wa taala iya ina Allah subhanahu hatinen subay pinayamanten tuo siinin dah kita mayam pinain hangkan lubay sa pinain hangkan duga sa pinain hati tegi anda ulama pinain ambat ne aku bisa ne kutu pinain ge mag turun ge maghitap dumain du ulama elakun dumain du ku anda ustad dumain sayen dah sabut-sabutan teriten pinain asa du elakun ge magsambahayan aku ge kuno ka dumain kita sayen subay kita ne karendehanin papateng manama ninget siye ne hatinen tasabut ya Allah Subhanahu wa taala iin pegi bang upama kinuhuten we ne kabayan ginhawaranten we ne kabayan ginhawanapsuten kahdi niya lai hatinen tayo tikhapapan ka niya subay yeru kinuhuten bang niya lai daakan Allah Subhanahu wa taala kita ne karendehanin bisan tenia ume ine be bisa takalete ine me hatinen koto-koto tumbi subay dito asal pinalindiganten kinuhuten manama yene kabayaan Allah Subhanahu wa taala dumain kita pagi pinain hangkan du besar pinain pagi hati ulama ilanen pinain hangkan du besar ubus niya isap pinain tuud ne ulama ilanen na sayen hikmat tumawa baite hatinen sikai kahanin pagi siya lene kanabinabihan upay me kaandahan din kasinduan ga hati patut siya ne en hatinen panuhutan ni magbenar ka upay siya ne kaanda kanabinabihan niya isab ne karendehan me hatinen jahulaka me kailahan den ngakun tiamban siya me Tuhan na siya isab panuhutan hatinen tujuh dalam surga upay dumain hatinen siya lay dialem hari hatinen palihara ilalim kung itu urman kita neutral kita supaya kita mag-neutral me karendehan urman pisag pamabintang urman pisag pegi ini tasabut ya pamabintang sa India itu andu kailo inin na hatinen bang ina subay hininang temi karendehanin pegi sayen ni tasabut le urman sa kambang ini lai ko ganta point sim maksud bisalin subay timbang-timbang te urman te comparison niya hatinen antara dua sinabot ya Allah Subhanahu wa taala hangkan subay urman te hatinen comparison duk kita tao nimbang-nimbang dite dasar pegi takalete ne binain hatinen kaikahat hati makasik narkain ni karendehan ubus hatinen ko ni kita magsakamama bang ni pinain tasabot magturunin agen-agen daan kita bisa takare bang ni pasay magsambahayan pagtaat si era pagpapahat kay tasanyan si matatoe pegi kita le hatinen sayen durende kita ka dituhut pegi kita hatinen pinain iambat ni asal pinain kay kahan makasik narkain ni karendehan gay kita makajadi patungo siyen gay makajadi pakalete bisayen pegi ien inurungan kita leson supaya hatinen niya lai tayo dote hatinen
lesson supaya tapawente ginhaw barante amban hati min narka bisan ni tasabut wa hadis wa kaikahan tamanan kaika ekka makasik narka ni karendian dane kitelu ko dengan juruan sabdite atau ko ne parandite tabia si me kapong tinehan den diga makakali atau makakali enggak makahinan ni na bang upama kau ngimmat kau wa kau hatinen masih kau patut sidakan Allah Subhanahu wa taala ini ay pigi kau dende pigi kau dende kau ini subay hinang ini subay tenggeno ini subay maupitno ini patuhut-tuhut hadta kau si me issue atau si me intriga bang medali hatinen me bisa me tumbi-tumbiyu atau nuhut kau si ini kawayan Allah Subhanahu wa taala. Pain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urungan kau hatinen urungan kau agin hat pamabintangan bang ini we lai tenggene karendian subay kinimatan bang ini tengge subay hatinen hilang we me kalelahan si me kandahan de duk bang ini bang sa inge sa pamatintulte pamuntulte atau pamaventete me karendihan dumani sa hatinen pagi sayen ne karendihan kasabut sielei ahlun nar ne atau me sia kai kan me ahlun nar kawe samian ne pasagarante daa urwan tikap فإن الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة خلقت من ضلع أعوج إذا ذهبت لتقيمه كسرته وإذا تركته على وزاوية فهي إلى آخر الحديث. فإن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم baru pain dendeng pain pinapanjali amban hatinin payang belok. Payangin katawahan te belok ne sumagua sini pape Rasul sallallahu alaihi wasallam belok. Nah, menjadi si tengat ini subay patingan timha. Madelogin bang tuas bang hatinen tilud no polong no. Pain Rasul sallallahu alaihi wasallam bang pain ne tilud no sinege polong atau. Sumagua bang hatinen pain ne isa pasagaran no na inka usat tapo okewe ni si kabelogan ni tau si kabengkokan. Na ini tu subay tenggetin na si ini subay kita tahu bangsa inge pamuote dendehin bangsa inge hatinen pangawasiate pa hatinen pamulan sante pamatintulte ni kaandahanten atau pamatintulte ni kaanakante ni karindihani atau ni usboriste ni karindihani da hatinen moote magsuean da hatinen da moote magpuasan tige polong at jaga gay gani apay samen pauliban ni da isa pasagarante tige bisan kita kanya asal-asal kanya anten tilud ujud du kita ngabengkok atau ujud du kita hatinen nian tabowe na sini upama niya lai ni nang ni tumawa bugay sagdate na ujud sampai kita lay matu sini gas nang magmawari na amban sa banin urungan terus sab kaambang ini te kahadyahanen bang kaam marindig bang kaam hatinen ne karendehan pege dendehin subay pinikilnen siya pait kesamian ina sin society siya ina sin mujtama bang upama kapikil na iyan hati iya poonan bang may dalil kayuhin iya panubuan kemon mahadjanain iya panubuan amban ng buwa pamilya tujuh ng buwa painte barangay tujuh ng buwa kauman atau municipal atau ini peru yu maglamot paite amban ni hatinin tubuan ni karindehan pain syairin al-ummu madrasatun in a'adadtaha a'adadta sya'ban tayyib al-a'raf ye pain ni hatinin inain karindendehin madrasa ina me makanak siya yung madrasahin tigeway agen hepiu ye tapiu me makanak ko piskulan ye siya tapiu hap madrasa ye tapiu si siap masih si paghapalan Quran andang ng siya tinutuan may anak din. Baru kanya anto may anak din 7 kahapan, hap bisap. Wa may anak din. Baru to ada 7 may anak din 7 kalatan, demikian. Niya may amban kita. Oto, jay na bisan tapi kiwe may inaing bang ini hatinan pano ni may kanakanin. Jay na bisan hatinan sinagdawe de may kanakanin din. Niya may amban may matato ay pagyahato may iyan may kabiaksan sikitehin. Sirang hadya may kaluwaat. Suntukum de pain ni yan me to i me gayha sipao ubus niya te me makanak te bahasa me makanak diki te me tinon maglaka-laka kay me tumawa me parang isay ini me subay hinang palangi matumawain bang hatinen pakiteno me makanakin tigi kao madrasahin kao dendehin subay tuhut no bang ini akas kao wa Allah subhanahu wa ta'ala duk bang ini hatinen pangandakan kao Allah subhanahu wa ta'ala ruk rasulin
Na, yan iyo subay tinuhot dun. Dumay isa pagke iyo ni lu hatinen lu me makana kinaloran pa ini si toto tao ni mansa. Taloran pa ini si rendehat magegod-egod bulit nen. Piundang mansa kyo piundang. Tinuan tem matanating may palangay hato sa iyan may hinang hatinen may kuntara satro kolono siya na iyan bang takite may lume si TV na mantakyo na film na yan hatungot kayo jay may tumawa iyan may palangay subay kinimata no may dende pigi wey may makanating di kita lu sina de nulik de helo ang bantao katauhan de hatinen bang niya hatinen huruf neng de pain ya alik de helo ang bantao de bang niya hatinen duet ditik ng diyaw ay hindi ya. Dahil lo magpalataw reyo, kemon, subay tinoan anakin nasbi na ko sa inin nabut pe kyoto. Ato, tao ko magawa akbar, makanak ko ito, tao ni ngarang, tao ni magotsot sa sambatan ni, bahasa ni pain ni, kolono siyo, pangtoan no magalipa, kaya bisan tasabot ni, tao ni may agen English, tao na gayro pa ino may anak milikan sabang pakilaw no bang ine huruf niyaan gaya bisan katauhan ni na yehet iyan subay pain we bisasir niya al ummu madrasatu in a'adadta sya'ban tayyib al a'rafi ye inain hatinen madrasa po nanin bang hap pa makito ngayon bang hap pa hatinen panuliginain bang nuliginain si agama bang nuliginain si pakalehan si nasihat bang nuliginain si pagtimukan si pag ine Peru pagtimukan hatinen programa weganta pakarancan pasal Islam ye iu bang taabot nulig anak nin nulig ye painte hatinen tahin ang painte samyan hafid urungan tikam kisah pemintangan niya dan buah dende abay dende ruk anak ni miyaan bago pe magbudjang sinang ina ni miyaan si waktu pa ito sa miya may tabi ay sinang ina ni miyaan magdagang-dagang gatas pagtarot iyan hinangin dan waktu tayo istiyaw ko anak ni miyaan bang hinang-inanin magdagagay gatas pinasagetan ni buhe. Pinasagetan ni buhe. Pag hatinen pakita we en kanap miyan sinagdawe ni inaanin. Oy pain ni ha? We. Pain ni ina hinang muyo. Pain ni ga durang pain ni tambahan ko da pain ni buhe duk na ka. Pain ni ina. We ko pain ni maginang sayo gay hepi tumawa. Pain ni gero pain ni katauhan ni pain ni kang ambat ni pain ni gero katauhan ni gero makain. Ubus niya men makaispiya ni ragbuwa ban pain kasamian ni tabiin le pinain samian hati. Pain na kanakin ambat ni na pain ni. Bangwe pain ni hatinen gay katauhan bisan ni pain ni samian kahalanin bangwe yeru maksud nun yeru hatinen lison nun hagtan tiyo maginang tegegero katauhan ni manusia ingatun ni Allah subhanahu wa ta'ala makakita ka o makakali ka o katauhan ni kemon isinang wa matumawa iyo ubus niya hip makakalene ko ni pinain niyaan yene pinain kasuisuy amma niya na hatinen Abdullah Mubarak pinaandahan we ni pain kasamian ye pinandahan niya tuju dende niya anak-anak niya yene hatine sama Abdullah bin Mubarak pagnanak si Abdullah bin Mubarak niyan dan buah amban ni ulama painte hadis ahlul hadis hafid duk mufassir si painte samyan si zaman tabi'in ye ien tegge nakanak rei makaeddo ye painte samyan sintuan katauhan wene bisan ga hatinen meddeg inanen meddeg ye bisan painte hatinen anak-anak rei painte samyan diki barannen diki formulannen hadde pikilannen nuhut tuju Allah subhanahu wa ta'ala na subay sayen pinihatin subay me kalendahan nuhut itu hek kami takitete si lahat bang kau mandoga asal makainuino makajay manama me kahalani ini bang makanakin pain tasamian takiteno hugay bisa ngad bisa nambayang pinasagaran at jawina ni pinasagaran at jawama ni jay isa nilang ini. Alo, bang makapes sa alay, makapes sa baso. Ilagutan na tanakin ni doan kok palipa atau ni doan tungkot polong mediataan ni atau may sasapo gete na. Yan ni putaw nga kane.
iyan isterkahan sila hapten, bang nakanatin si kasaan lumayan hatinen tanto patut, iyan pamapetian mata natin agin ha, gay ni may bayak patua si rumah kay bagyay bakas makapis sa baso. Sumagwa, bang bagyay makasambahaya, gay isang ginang ino, madatto ini. Kay Rasul sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in, wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashrin, wa farriqu bainahum fil mabaji. Bang hatinen, ningamot makanatin, 7 taon, anarun binetinoan magsambahaya. Sumagua, bang ng hatinen, ngarot 10 taon sampai palabi, bugay bisan ng bahayang atawahay na mataman wede, kaya hatinen pinahadyo wede sampayangin. Na nekin laberanon di, wakar ikuhum til madadi, duk pagsapeon si antara di sini pabakan, di sini patuhande, dendehin pinasagdi pabakan, lelahin makanak lelahin bang ni 10 taon, pinagsagdi pabakan, duk niya makanak karindihan. Iyan, sumagua ko yan, pinainlay, dinakin hatinen, pangamahan pangalabiran mata natin, bang yay siya magsambahayang bang nini, ngabot umulin 10 taon ataw bait kesamyan, puas ang panganan siya 7 taon, bupe siya hatinin pasuway, gepe siya baya, gepe siya pakare, bupe siya nagda, ngato pe siya matatuere, iyan hatinin pangalubakan siyahin, bang siya makapis sa alari, bang siya makapis sa baso, bugay kapindahan kambingin, bugay hatinin taragang pinituhin, iyan pangalabiran yahin, bugay iyan hatinin dari dumain dugi hatinen tanto patut pang hatinen an komperte atau pag atupte pinag-atak tu yeme kahalan si agamate iin ko may kawaliskatan po ito na mandari iin ko anak tumaha manama mako ko kamatan ng kambankaan labinin ka hatinen alabinin kampunan ng Allah subhanahu wa ta'ala kue na tabisaku an sini yuruhatu tabasabi ye postku si nyan uspawarisin si Facebook arak nyan ga umaus tege ga niya hatinin signal kami sumagua ya hatu magbaraka signal itu nabu in jay ko ito makakonek si signal ini kami niya ni isang suryanku para masahad sa samin itu insyaallah kung namasiru niya waktu tayo balik pejahin yang bahangin manama makutin ku kamapan ng bankaan labi-labinin kampunan ng Allah subhanahu wa ta'ala na yurumi kaguruhan sindue pag maikait kakitingan ko ito pulang-pulang sa mabek kahatinin na magpangadji ka sinduehin kapi maginang sinduehin makutin ku kamapan tabawalik ko isalawat labi-labinin kampunan ng Allah subhanahu wa ta'ala bangnya lahi tabisakwa tumawa na iyan ng ginhawaran ko kamban syaitan bangnya lahi di hatinin tumawa aban nagsaku yang bantawfik Allah subhanahu wa ta'ala kaumahapan dasal pahanong di tukampunan ng Allah subhanahu wa ta'ala wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh